Fuertes aplausos, pignacha Biblia jamorenguis kankuna pikachu aykuna panaykuna. Wakin qilla le che mengichis. Wakin celular la piña graba mengichis, ¿no es cierto? Wakin Biblia, muy bien. Entonces acá tengo aykuna panaykuna. Kunanqa remarisunchis imataq chay conversión chiri aykuna panaykuna. Inek masikunam ariki kawsayninchishpin runakuna mañinkuteqa Diosmanta karunchakunchis. Mañinkutin wayqiykuna panaykuna Diosmanta karunchakunchis. May pachachis personaki que borrachería nisqaman haykuyinkichirayku. Mañinkutin nuqanchis Diosmanta karunchakunchis. May pachachis nishuta llank'ananchis nuqanchista ñit'iwanchis. Tutap unchaw illarimos kanmanta pacha llank'anchis domingo unchawta llank'anchis sábado viernes jueves miércoles martes lunes semana tukurakapun mana tiempo kanchu mañakunapaq mana tiempo kanchu Dios yupaychana wasiman purinapaq mana tiempo kanchu mañinkuteqa wayqiykuna panaykunam nuqanchis santuariokunaman peregrinacionman purinanchispaq imanaptinmi mana mesaman purinkichu manan tiempo kanchu llank'anaymi qullqitan munani nishpa wayqiykuna panaykuna nuqakunan p'unchaw tapuyta munakichishman semana hayk'a horayuqmi. ¿Cuántas horas tiene la semana? Matemáticas está echando manacho. Un día ¿cuántas horas tiene? 24 horas. ¿Por 7? ¿Cuántas? 168 tenemos. 168 horas a la semana. Y 1 hora no tienes tiempo para el Señor. Wayqiykuna panaykuna llakikuymi mañankuteqa nuqanchis kay kawsayninchis preocupacionninchikunawan sasachayninchikunawan ñit'ichikunchis astawan mana tiempo kapunchu ñan personayki machuyashankiña payayashankiñam hina kasqallanpi Diosmanta karunchakushpa chiraykun wayqiykuna panaykuna urkutimantawan Diospa simin yarchawanchis imata Diosman kutikuychis sunqukichista picharichis Diospa munasqaman hina kawsaychis nishpa chiraykun Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos 17 imanishpa hayk'anishpa nawanchis a ver wayqiykuna panaykuna Biblia kista qhawaychis. Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos 17 apinta ruño San Mateo ñachu Dios paseme nawanchis wayqiykuna panaykuna Evangelio San Mateo capítulo 4 versículo 17 kenatam huchakichista saqipuspa Diosman kutirikuychis hanaq pacha qhapaqsuyunqa sispaykamushanñan nispa huchata saqispa Diosman kutikuychis nispa wayqiykuna panaykuna ari mañankuteqa huchapi qushpashanchis que huchapi qushpayninchis iñak masiykuna astawan Diosmanta karunchawanchis chirayku kunan hukutimantawan Diospa simin niwanchis huchakista saqipuspa Diosman kutikuychis ñan Diospa qhapaqsuyunqa sispaykamushanña nishpa hinallataq wayqiykuna panaykuna Mateo capítulo 3 versículo 1 al 17 ñawinchamusunchis imanishpan haqay p'unchaw Juan Bautista nerqan huchasapa runakunata
Pero ñawpaqta katapuyta munaykichis. Pin karan Juan Bautista. Precursor del Señor. Iman taytan pasotin karan Juan Bautista. Zacarías mandan pasotin rin. Isabel, karan, fuertes aplausos, hermanos, están despiertos. ¿Quién aguaquicona panayconam? Zacarías, Isabel, Aripaicona Shkaranko, Alin Inichrunacuna, causa inincupi causar canco Diosta, manchacuspa, por el canco Diospa, cimenta casuspanco. Hinanguaquicona panayconam, Isabel, mana wixaikuita atiscachu. Ñash payachay nagasjariki, hinash pa uncho. Ángel, recorrer kanriki, Zacarías man mañakushak tener kantakmi, kunan kawawayok mi kain kinishpa. Zacarías ta dudar kanriki. Enigmasay ko na, mayan ko te kano kancho kupi kaya Zacarías pagina duda. Enigmasay, hay kaway kipananch ko nang, chikakta ininchis kay Santa Misapil. Hay kaway kipananch ko nang, chakakta ininchis kay confesión naskapin. Enigmasay, Zacarías dudar kanchireko, manas rimeita atirang ñacho. Entonces, na panay ko na, muchas veces no canchis que duda ininchisuanmi, iskayachuanch, mana ininchis pichetachu purinch. Hinangwakay ko na panay ko na, pakarimol kang Juan Sotillo, Juan Bautista. Hinaspasya ko na panay ko na Juan Bautista kariki chinek perikitias kang chinek periki kausar kang imanakting nyat tay tamamangko kurak runa nya karancheka nya wanyo por kangonya chiray kuriki wakchawa hinapayaka atis kama hinatira waki ko na panay ko na asyampes Dios pasementa nya winchasunchis imanesh pa nawanchis iminatan causar kan tiar kan Juan Bautista imanes patakmi kucha saparuna kunata nerkan chiray kun Evangelio San Mateo capítulo 3 versículo 1 al 9 erikuna panaykunam ñawinchasunchis. Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 1 al 9. Jep unchaukunapin bautiza Juan kam jamuspa judía chinikpi kei hinata willakorkan imanes panerkan Kuchakichis tasakipuychis Dios man kutirikuychis. Hanakpacha kapak suyonka sispay kamushanyan nishpa. Waikuna panaykuna Juan michinikpi kaparerkan. Imanishpa. Kuchakichis tasakipushpa Dios man kutirikuychis nishpa. Versículo 3. Jay Juan mantan profeta Isaías kanerkan. Chinikpen hukun kawahyakun, Señor Dios pañan nienta alinyachichis nispam. Purinankunata chinkachichis nispam. Juankam camello wilman mantam askap achawanmi achakurkan, kara chumpiwantaq chumpikurkan. Mijuktaj langosta kurutam, wankuiro miskitawan. Enigmasikuna Juan Bautista kariki mañan pollo a la brasa, chifa, arroz con pato, anchikta mikushpacho causar kan ashawan persiki, chinekpe imata mikushpan causas kan langosta chimantare. Imakunacha campupi mijunachita mikushpan riki causa korkan. Juanka, versículo 7. Juanka ashkam fariseo kunata saduceo kuna bautizascaman jamusta rikuspan pay kunata nerkan. Hinasha uncho Juan Bautista riki bautizasharkan mayupi unupi yakupi chay miriki chay mariki ki iski uya fariseos unakunaka jamorkan kuriki mana bautizakuqchu ashwanpish pay kunaka kawaq lirikchena wakin pananchikuna Hakepakunat kapakamislang guriki hokratul hamurung imat kipi ruasyan ko nishperik kampone maipipsik mana chek iniwan punichu hamonko purimonko kawakля hamon kurik anchinata riki ke runakuna persiko yakikuna panaykuna kawakля hamurkanko ke fariseo saduceo runakuna hinashpan Jesús kanerkan riki
Pita willar kasunkichis Dios pa kachamunan ñak arimantarim ayqinaykichimantarim Dios man kutirikuspaykichis kawsaynikichista t'ikreichis kaskantam rikunakuychis nishpam enek masaykunam ari kay fariseo runakunan karan ishki uya runakunam kay fariseo runakunan ari yacharqanku pero manan kawsarqankuchu yachasqanku man hinata qhawarqanku kay runakuna imatachus ruwashanku manachus chayta pero kawsayninkuqa manan Dios pa munasqaman hinachu karan anchina kaqtin qawaqiykuna panaykunam kya conversiones qa imataq inek masay probablemente personaki ña 50 piña pasha kashanki 60 piña kashanki nashpa nishanki nuqaqa nishu huchasapañankani manan Dios uyariwan manchu mañakusqayta nishpa wayqiy panay Zacarías piña machuña kasharqanriki imata mañakurqan Zacarías imata mañakurqan Zacarías wawayuq kayta y Dios ninchi apurayllachu uyarirqan hayk'awataqa kaqtinña uyarinman karan machuchayna kashaqtin ñan Zacarías bastuntaña tuchuchisharan manan Isabel wawayuq kananpaq pensakuranñachu chiraykun wayqiykuna panaykuna muchas veces nikun para Dios nada imposible nishpa wayqiykuna panaykuna mayninkutin nuqanchis imata munanchis kunan p'unchaw rimashanchis paqarinpaqqa huk cambio nisqataña munanchis wayqiykuna panaykuna mana igualechu runa kanchis wayqin runa ari Diosman achiykun huch'uy kasqanmanta wayqin runakuna achiykun Diosman wayna kasqankupiña wayqin runataqmi achiykun Diosman ña machuña kashpa wayqiykuna panaykuna ñachu personaki Diosta tarinkiña wayqiy panay icha manaraqchu bendito sea Dios wayqiy panay sichus personaki ña Diosta tarinkiña chayqa bendito sea Dios wayqiy panay sichus ña purishankiña Diospa munasqaman hinam pero wayqiy panay manaraq tarinkichu Diosman desanimakuykichu imata ruwanayki hay que pedir wayqiykuna panaykuna ama saykusunchu Diosmanta mañakushpa ama wayqiy panayku umuykuychu mana nuqataqa Dios uyariwanñachu hinallañacha kasaqriki nishpaqa pachaña kaqtikipis Dios a lo mejor wayqiy panay uyarimusunki muchas veces wayqiykuna panaykuna personakichis kunankama hayk'a misataña uyarranki nasamsayki uramanta pacha hayk'a jornadamaña porranki hayk'a cursumaña porranki y kaqllapascha kawsayniki kashan wayqiy panay lo mismo que nada hinapi pasha huchapi qoshpashanki entonces wayqiy panay invitación ama saykusunchu Diosmanta mañakushpa mana yachakunchis wayqiykuna panaykuna imayrastas Dios nuqanchista sunqunchis tupaymasu anchina kaqtin wayqiykuna ánimo nuqanchispi kachun kawsariy entonces chaymi chay conversiones wayqiykuna panaykuna may pachachus nuqanchis Diosman kutirikunchis huchanchista saqishpa anchi kawsayninchispi Diospa munasqaman hina wayqiykuna panaykuna pero sin embargo wayqiykuna panaykuna kay puriyninchispis huchakuna nuqanchista ñit'iriwanchis ima huchakuna nuqanchista karunchawanchis Diosmanta pecados frecuentes de con castellano semipim chisme Sonia Morales trastingish manachu taki Enrique mi vecina chismosa imanishpan atsangish matakita kangunaka inek masikunam ari kiruna kayan chispin warbi kashpa chismosa kayan gichis kari kashpa chismoso kayko manan pipis ning mancho kay pitiah kunaka manan nuqa chikaqrimapun mano kamang chisme gustawancho yo hablo de frente nishma kimay panashkunak ningo a mí me gusta la verdad decir las cosas en su cara nishparaqta hatun chakunko y runamaren pasayron kinankirunak kariki haqinankirunak kariki manan alim achasqachu hamusariki manan sotanaqchu hamusariki nishpa wayqiykuna panaykuna wayqi runamasinchikuna padre vidanmanta rimay gustan pichaqaykushan parroquiatam pichacharamun iminacha padre kawsaynin kashan
que padre vidan me gustan una más inchikunama rimay. Chismosos. Manam vidan mantapis preocupa con gucho. Y además, pikunacha wasik ñawa pakimtesh paikunan qawamshasunki imeres tsaykushenki machas qachus chayamenki warmiki tachus maqashanki imatacha hayk'atacha rurashanki ventananmanta kunkanta pawuhina chutarishpa qawamshan urashtataq pakaykun mana rikunasunkipas chaytataqmi tuqp'unchaw pimancha tupanchayma willaykun vecinuraqsi ch'isi machasqa chayaymun hinash warmenta maqayun wawakunan qapariyamun hinapuni machaq runa catolicuraqtaqmi kanpis rikinashma catequistaraqtaqmi kanpis rikinashma wayqiykuna panaykunam cobardemente manan kiwayqinchis pananchis achuyunchun manan ninchu hermano qhinakunata rurankinashma qhipanpi riman yapayapayashpan qhipanpi riman mana huqrunallamanchu ashka runaman entonces wayqiykuna panaykuna kihuchan muchas veces nuqanchista sunqunchista nanan kihuchan wayqiykuna panaykuna Diosmanta karunchawanchis hinasiki huk p'unchaw huk warmi parroquiata risqariki padre confesakuyta munani nishpa mana Padre Santiago manchoq Padre man Ave María Purísima nishpa chaykun arme qariki Padre katapuniki iman huchakikuna nishpa Padre nuqan kani nishu chismosa nishpa llularimaymi nuqaman gustawan chaysuna doña nishpa riki imatawami chayllan Padre waykintaqa pispisteta huchapakuna nishpa oye entonces kunan wasikita chayashpa wallpata sipinki ki wallpa sipistaykitataqmi kunanqa wasikimanta ki phurunta wallpa phurunta ñanta wishnishpa haminki templokaman nishpa chaymi kay penitencia nishpa ima penitencia quiere nishpa shawarmaqa ninuwaqa 5 Ave María china chismosa castallamantaqa 20 rosarios shitapasha nimanqa nishpa eso está fácil nishpa shawarmaqa kutimpun wasintas chayan wallpatas hap'in wallpatas sipin qaq nishpa hinashpash wallpata phurunta urqushpa wasinmanta kay phuruta ñanta wich'ushpa hamun templokaman Padre ñan tukuniña nishpa penitenciayta nishpa bueno faltaraqmi nishpa paraqni kunanqa kay phuru wich'usaykita waqmanta uqarimi nishpa imata kunan ruwasqa nishpa llipintan urqumay pallamaynki nishpa entonces tapuykun kiwaramaqa iminata kunan llipinta urqusa wayrapash chaparapuña ima sasyakuyta quiere nishpa riki wayqiykuna panaykuna kay chisme ruwasqaykin manan kay runallapichu kidakun wayran aparin llaqtataqmi yacharin chaymi kay hatun veneno nisqa chirayku Juan Bautista deqa raza de víboras nishpa mach'aqwaypa miraynin runakuna nishpa veneno wayqiykuna panaykuna haykusinki maykimanchayqa manan kasqallanpichu kidakun ashawanpash llipin cuerpunta maypachachis personayki kanki chismosa kirimaynikiqa wayqiy panay llaqtatan contaminan kay familiata ñak'richin chirayku imanispan Diospa simini wayqinchis pananchis chismosukunapaq Salmo 101 Salmo 101 versículo 5 imanispan a ver qué chismosukunapaq nisha a ver levanten la mano los chismosos miren los santos ni uno, muy bien. Bájenlo. Entonces levanten la mano los santos. Entonces, Salmo 101, versículo 5, Imana Hispana Wanchis. Apurayla masyangich Biblia no.
Huilacama en Coracajten, nos piden conducción. Ya. ¿Cuántos meses me quedan? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí una panay cuña estar en Kichishnam. Salmo 101. Kenata Nevanchis. Versículo 5. Pakallapi. Runamasin manta. Mana alienta. Remaktaqa. Upallachisaqmi nishpam. Uyel shankichu. Pakallapi remanki mana aykaq uyanpaqa nayta chankichuriki. Manchakuinki enqakuinkiriki. Pakallapi runasimin manta mana allin. Allantapish remaqchaq allinqa kawaqniki. Manikuna qayaykuna panaykuna mana allin ruayllanchismanta runa riman. Allin ruayninchmantaqa pin riman. Pin rimashankuna kay parroquianchikpiriki templokunata ruwashanku padrikuna llank'ashanku chaymanta. Imachatapish kuchayru compadre, imachatapish anchimanta isoqarimanchik aphantarqiki. Pin riman wayqiykuna panaykuna ki allin kawsayninchimanta personaki generoso, personaki yanapaynki runamasikita, personaki allin ruwaykunata ruwasqaykimanta pin riman. Runaqa riman huchaykimanta. Runaqa riman wayqiykuna panaykuna mana allin p'achakusaqkimanta anchimanta isaqa runaqa riman kusiwan mishk'itaraq uchukutawan hinaraq churaykun hinanman hina wayqiykuna panaykuna. Chirayku, Señor Dios, nuqaqa niymi runamasinta mana allin rimasqanmantaqa upallachisaqmi nishpa, ch'inyachisaqmi nishpa. Entonces chirayku wayqiykuna panaykuna sunqunchista takaykuna ari nuqanchikpish huchasapan kanchis. Chismoso, chismosa. Hayk'aqkaman chinalla por eso. Hayk'aqkaman runaq vidanmanta, kawsaynimanta rimashpa por eso. Manachu semenchista guatarusuma, mana chinakuna rimashananchik. Chiraykupasha castellano se me paqnin, calladito, te ves bonito, hermoso. Otro pecado. Abuso del alcohol. Ay, kakutanya chiya predicat o uyaringich. Fiesta patronal de nuestra mamita Virgen del Carmen. Cheicamo. Ahí están nuestros hermanos mayordomos. Misa 11 de la mañana. Mayordomo cheicamo. Banda perra muchas veces. Que payatañam. Tosokunarim. Cargo hace pemachem shanku. Wayqiykuna panaykuna ari hohatun llakikuymi. Mañinkotaqa noqanchis may pachachus kan mantanchis Virgen María Rey michakuyñin fiestan p'unchaw chay p'unchawta masta pensanchis wiksanchis machayman ima haykunchis. Persona kikenki koraq runa fiestayki p'unchawtaqa kusiriki p'unchaw mana llakikunapaqchu. Hinashpa wawaykikuna chayaykamuchun machasqa kusikuyinkichu. Ninkicharik imataq kiwakunawan pasa chamunkumanchariki sano mana machasqalla nishpa. Y todavía insolentes, malcriados, kolqiwanchariki machakun nishpara waykikuna panaykuna. Haqay llaqtaypi kapillapi misa kan. Misa tukurun. Uruquramunku bankakunata chaypi machayunku ki banka patakunapi. Padre ne, en paz trashankichis. Nuqaq donasqaymi padre nishpa. Sapami sapitaq por mi culpa nishanku. Sunqunku takaykushanku. Mesa tukuruqtintaq chay tiempo punkupi machayshanku. Una vergüenza wayqiykuna panaykuna. Razón no les falta a nuestros hermanos para que nos critiquen, para que nos digan católicos borrachos. Ni siquiera saben ubicarse dónde están parados. Wayqiykuna panaykuna. Valga las verdades, hay cosas que tenemos que reconocer y hacernos una mea culpa porque también somos cómplices. Quizás nosotros ya no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos dejar una buena herencia de fe a las futuras generaciones, a vuestros hijos, la esperanza de nuestra fe, pero una fe sólida como quiere el Señor. Un legado que hemos recibido del Señor, de nuestros antepasados. Anchina kasten kawaykuna panaykuna ari no kanchpiam kay machaykuna
Y sobre todo cuando se trata las fiestas patronales. Chivan pone mañana kotaka atikushan. Y manishpan Dios pasemenim. Efesios 5:18. Efesios Nashtarengish manacho. Mano Biblia pagtari ponisyo. Kankunari. Efesios 5:18. Chinkar kwam. $200. Muy bien. Efesios 5:18. Imanish panavanchis. Ama binuang machaychischo. Machaypiqam waqliman kan aswanpas santo espirituam juntaychis nishpa. Nishame ama binuang machaychischo nishpa. No kanixmancha ama cervezawan machaychischo nishpa. Ama que rom nisqawan. Kay panay manano kan sa kicho ari personaki agua benta ya tato makuinishpa. Manano kan ikimancho. Kay panay como católico personaki kam ama pone cerveza tanishpa. Imata no kan ikimam. Kay panay sechos personaki yachanki. Kinsam vaso de cerveza machachisoinki nya kinay maña purishenki ama tomaicho. Pero hoj basuliam. Ishki basu mana machachisoinkicho. Quizás waikona panaikonam tomasoma. Inikmasi machere mata. Mana hoj basu cerveza tomaicho. Waikin radical chora con no mana nada cero, está bien. Felicitaciones a aquí panaim. Pero aquí panay macheca, yenin chinkachiam. Yenin está chinkachin checa, manaña alentaña chosemanchis. Yenin está chinkachin checo, hasta chapenki, hay asponcutapayenki. Sírveme la comida. Eso tacharenki. Guarme tachlainki. O aquí ta chutainki umang mantam. Si manta taxamenki tomato besnok natas imapayenki ofendenki ancha waqi panay kucham. Kuchari mataq may pachachwaqi kuna panay kuna runa masinchita kirinchis nana chinchis. May pachachos waqi kuna panay kuna que machewan personaki mañen kotaka wichukshwapis cuerpo kita kirinki ancha waqi panay kuchaka. Sechos personas que riki tomain ko basa to xanana ki en hora buena o que panaim. Pero chemante achen que persona que mana cacharin kinacho, mejor ya no te metas, ¿no es cierto? O aquí en Kamali ruspango que mana cacharin kinacho que hasta cali puch reishan que hay con ango kamariki. Anche o que panai huchakam. Entonces, cherei con él, Dios denches. San Efesios 5:18, perdón. Ama beno ama cheichishonespam. Entonces, en el masí que predica con ape oye sen que aparato machanamanta nya pasha ofendes kanya que sen que persona que no catapona no yo tarima pam shoan con espa mana kangrai kuchue que panay ya tú que poner para que con panay con envidias y resentimientos. Ojo, resulta que ojo que pananches tú talemanta richaris palan capacum negociar troa con wasatan raro con persona que ta que ya por senki y mana wasiki kunan kama alingar chugashan. Resulta que waki pananchis con aquel actanchimantam profesional manchanko. Y maray con estudiaran kuyam. Y con anchamon ko está ingeniero, profesor, en casca no cancha manin ko kawashanch. O invitas ay ingeniero las na pegi manchkeita nishma. Juan Pedro cha nishma manin ko kawagi ko na panay ko nam. Kausta tandrux kawarim. Chacho carutaja no shma. Rati concha colquen wan kariki ama envidioso que he hecho. Ahí narcotráfico más lang aniki no chipon que hatun was de kashan no shma.
Mana, correcta, éramos. Y cada uno tenemos que rendir cuentas a Dios. Muchas veces la casa, todas las cosas que tenemos es fruto de nuestro trabajo. No han caído del cielo. Por tanto, queridos hermanos, muchas veces la envidia nos hace sufrir. Tiempo te pierde, envidia en equipo. Y para terminar aquí con la panaicuna, que escucha con la pajiam, ari no café de que cayuncha ashka con saksharanko. Y ni más de a ti con manche que escucha con la sakiki. Ari, primera cosa, Dios manta mañakusun tukuison tukuyuye tutapunchon. Kamanin Dios manta, waki pane amasaik uspa mañakusun. Hinayata waki con la panaicuna, Dios en chispa tiempo tachurei kusun, Dios y peichana wasiman por enapa sapa domingo. Tiempo que kaskaman hinam. Waki panay que liping. Hunyuk shanch. Quiero na kuna kucha saparunan kanch. Che pagia waki panay. Existen sacramentos de confesión nuestra. Anchena carten waki kuna panay kuna. Que la canches lirkai. Rich arichun. Que la canches lirkai. Pequeña Suiza nuestra. Cristianos católicos una kuna. Ama punuchun kuchu kuchangupi. Chiraiko en esmasikuna. Tip uncho. Ama tiempo perdonanchis para cachuncho acham rato aprovecha eso Dios en chimanta mañana ikunanchis para hinayata causa inchista kawai kunanchis para. El Señor me los bendiga. Muchas gracias. A ver, hermanos, más fuerte aplauso, hermanos. Amén, hermanos.